Bisa itu. Oke, kita kembali dalam rangkaian kegiatan Marampun Terong. Prosesi adat Rambu Solo almarhumah Puang Nenek Lai Febi atau dipanggil Damaris si Santa. Di Tongkonan Kaliba si Bunuan Sangala Selatan. Karena sama keterong teh tapel. Sudah sebagian kerbau diarak di halaman ini, guys. Sementara dalam perjalanan sebagian sudah hadir di halaman. Hah? Oh belum pulang, lagi jemput penumpang di Surabaya. Iya, dan mendapi malah aku sama. Dan di mana ketimiti dong, tiram pemain namik kondong batu. Murilo may malaga ti bunga yan, baby, din pa sila lutong boko dakti. Ne bosku. Halaman Tongkonan Kaliba hari ini seperti pasar hewan. Bagaimana bosku? Aman. Aman le. Apa lagi persilawan hendak kau tu bosku? Dakar megilawon tu na di paspaningon-ingon daw. Ano tela? Marira. Marira. Wah nala tayo mang tiyama na marira kaya demi solana na tiro. Kerbau sudah mulai terkumpul di halaman ini, guys. Dan mungkin masih ada dalam perjalanan menuju lokasi. Kita masih menunggu kerbau-kerbau keluarga atau kerbau yang datang undak ke kolaboran. Berada di kompaka itu, guys. Ke lah saya di Pangala. Di Pangalaga. Bahaya itu ketis saleko anu potong jadi kamu PKK Pondok Indah Sibunan. Iya. Nah, kampai kami restoran Milo. Asa kamu punya restoran Sibunan di Loran itu pegawai catering damai Tondon Lasar. Rin, pakan detedong, tahu yang kan detedong.
Mbak itu kedong ambo. Ya itu kedong ambo, patama nu kayo lupa apa tuh? Biasa kayak itu mga laki ano masih yang pertama tadi mga taatan tayo makarontok tayo untuk ambo. Wala din na itu laki ke. Pemangala. Mane pila na kalante, 95 mo. Pokoknya kalau tadi mau tak itu mga mariri lente kena. Iya, man ya tu mariri lente kena. Artinya harus masuk semua le kerbau. Mantap. Kita masih menunggu guys. Bagaimana isang tangan nanti. Mungkin masih ada dalam perjalanan menuju lokasi. Kalau standar ini kayaknya 24 lebih yang harus masuk. Oh, ada dari sana. Anu terate pare-pare mito hindi naman to supaya bisa tama lo mito law na lo. Yeah. Lagi apa dulu ini? Taba matakot to lo ke din sila na lawabangan. Kami mau mapaturo tigis. Patawan piringi kiri to ke kami mapaturo guys. Mbig pagi amik. Yo, patar-tar kita min. Lancar berkat Nelsi Rampa. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang Le. Selamat siang Ibu Nelsi Rampa. Lancar berkat. Terima kasih Tuhan berkati semoga sehat semua di sana bersama keluarga besar almarhum dan almarhumah Nenek Enal. Aku Bangkele Kila. Semoga diberkati selalu bersama rumpun keluarga. Bosku Nelsi Rampa, selamat bergabung. Saat ini kami di Sibunuan, Sangalak Selatan. Iya. Tepatnya di Tongkonan Kaliba. Langsung kita sabah kurang 90 menit na tete 92. Na yang tu telong pira sementara di mana itu menalalan. Iya. Lah di Papua lago kaleta solana sanga. Lah binalago nenek aku ngado kumua. Lah kita rakala-kalu atu matantang nenek aku ang sabaa. Lah tapokada kumua siam para lamba mo itu tumampata. Dari Lamandar ya tu Bentirona, naya tu kita lantai lupa patontonan kali pak lantai atau tema. Susidu kalau kamu lepongan tondo ko, semua dia tu lami kapan apa tu lami kanan kamu lepongan tondo ko, kuma ko. Agena 25 Rebongan Didi. Ya. Agena 25 Rebongan Didi. Sabata dalam peta yang dimangi dolo sama membela pia mani. Ya, membela pia mani. Nala tete 92 mo.
La susir kato taparenge. Iya. Ko yan naritinan na titi donglan ko 55 pa ko ya tu 50 manejo may tutun nalalan. Na lasi ula abang kite batun na kula lasi panglola lamba abang kite sulon apa dangan daw. Na ta tanda walo mo dia lotote mo tato dingrom ko mo de kula ataran di lulangan kumo latanay mga rampunte dong susidukan nene pungan do to kumua nakoy maningi batang adikalen ato kumua natang sundun te la sonda namali situr ubayo sile na la napododo sang kalama na la sulit amparapa na lumokon Siti Rolindo to tumamparara na daw tangan na langi pako laki tara kalakalu atu batu-batu pentirota sang adin na belan la siam baralamba amoto tirin ubal tulalikan do masuangkan atau ponganan kumakon na langan latain do amoto di sanga mga rampunte no. Ana dolo joma itu laku kuah tabi laku kamu langi diatanku solanasang angkan na taruh kebulawan na barena allo lalu sukanda urena lindo na bulan taruh kebulawan na to dikasiri mata bubun na dikabanga tondon turunan na pakapanaroko suleng karara na Toriatan nun sangka pasalinan na anak karampan dilino saladan dandan palelean na anak kamuane meloy lang iloson di batara menden me kapadangan na di kasiri datu di katumbak ang Kulembang Ibu Pendeta si Solamintu sa ngayon kalampan na sula baru barana na angkan na turan diara ulawan na rin bungan dito sa bukok orisan na rana parang kayu-kayu to si po sarong-sarong palilian na lipungan tondo ko si tara na tokon petokon na lembang baka na ako kita nito masura na sana to nakarakate sangkala ni rundu 60 nasala dante dandan palilian la di Tete Malaya indi ada na tongkon alayo ko sangka na kaisungan pak kalando ko tontong mesiman me katabe me kaurong me mase di suleng karara ta kumua la tumete mau sang lauenan lalang mau sang lente pelalan lau rundu 60 ite diona dandan palilian na tongkonan layu ko lala na papayu silek na napododosan kalama na tidak puang nenek lai peri umba iton na lo ini na atau kula mangka di perendu ton nasi koro kolondong mo anak ada dian sola silek to barak na polo kaindi na tepo apa na leso karuan na daluk sang pulanan na bidang 32 to kumua to natang si kasiri datu mo matan na alo lante lili na base tangan to natang si katumpak ang Kulembang mo batun na kula lante na kararaka lili na padang ri sang ala kumua lang amula di pasi bayu selek na dala di pasi dodo sang kalamaan na tedaw puang lasune tamparapa na lalu mo kontak gulingan na lasi di Rolindo tatu mampararak na daw tangan na langi daw maklolo di din na daw masalo ko batun na maero bolusun na langi kadua to titanan talo to tirindu batu lalikan tuan di pak pasari ke Allah siya ke bongi terus si sondong milangan tangan na sondong unisuk si palanta langan tiku tamben nama na ngabanunga limbong roko balaran nampak tasik di orang tiang tuyu
Langami di randian nara pulawan na rebongan didi rekemi di sapuran pokok borisan rarana parang kayu-kayu. Analang matundu malesoan kada dian bongso nagyanakan to kumua. La tumete kang nada na tombon layu go lalidan kami sangka na kaisungan paakalan doan. Kumua laun turu borisan rinding na nenek na nenek laun tuntang dan karasan to dolo kapuangan. Di lauran ni mediong balaran nampak di pasilente pelalan mediong rantean tuyu. Langami ditoding kalua di tanda balok ditoding rongkok te alo to temo lantai kulak di rande lulangan to kumua langam molatang. Saladan ada anak to mengalate dong sangka anak to mangkambi karang bau. Ta paling mi boleh lantai alo to temo tapatasi ini. Angge si ulang na lantai lupa apa tongkonan kaliba apa kotanggan na bilangan na pimani lantai tanang lupa apa tongkonan tang sundul pelele na pimani tatontong imata lantai tarampana te tongkonan dikasih dikatu dikatumpak kampulembang digente susarian na buloli apa lantai tangan na tondoko Tobendang panibuan tunan ng pelang bala barang ang pilih na padang resiponuan. Bilang na marasan palang tutun nalalan. Lidan palang mata kalambanan. Apa bilang na lasi ulang bangkit te batun na kula lasi kedendek bangkit te sulo na padang. To kumua laman da lataka apan masulanasan to kumua kan na bilangan na sundum pelelen na. Solat tu mokon na baju mai tutun nalalan. Dikali ko na lipu sanda kasalne. Hoi, daan na liputan na londong. Penan na maabulu tedong. Daan na liipang palayan na bulun na karambau sampa palesun na to kumua. Tiap hari pasiruan na. Tiap hari baturo borong na kulangan ladi Indo doke direma kulangan ladi Indo pasti Mataram. Apa inderi atau kumua kesulaki mangkali otok tiba lima pong kaparompong susiton naloi ini atau kula mangkali pelendu tonna. Embong bulawan mo bulan tasa kapu ngamatua di yung rampe matampu tonna ra ada kasino tinggi mo nani atang karawan. Totu mampa daw tang nalangi di yung kabutuhan kula nasule mapon na sepuna tiba lima pon no bakana. Di bolong marami bulantas kata masawan si barung ditong kakinan de minane tangkarawan tamasuling pada dua. Jadi mito sanda karua sundun mi tokan na bilangan na pada umposangan misangan na umpokanti mi pak gantianan na. Dadi mi tulauko nenek na torotolino. Dadi mi nenek na mano di sanga menturi dali mi nenek na tedo di sanga menturino dali mi nenek na pare di sanga takke buku dali mi nenek na basi di sanga riako dali mi tu nenek na kapa di sanga gaun tikembo dali mi tu nenek na ipo di sanga lo ditamna Auna sawan si barung diambok daw teti kalewon na lipu sanda kasale na padalangan tuo te lolo tanang. Nenek na pare di sana takke buku. Hoi, lang kami matundu maleso menturino to kumua lamentambe na langang kalangka na butu. Reke layu na tanete ku langan nung kalembangi buntu. Launi sumulela tombang. Kombong kami tandu kuwaka daw tangan alangi daw kalopokona. Minang alam. Kombong marabuan daw tangan alangi. Tiintan masiri mana pa daw masuanggan atau paunganan. Di paturong buntu mi tedong makbuluan udah may tangan alangi. Di pala tu kalugo mi nenek na. Tarugo bulawan na menturino. Daw may masuanggan atau paunganan apa manoka unola yang di langit mengkailing. Tumete hendak atau palulungan di paunola mi tandung silun na langi di pa tumete mi karopo kami nang alambe apa menden me latangan atasi kay men tuma pakalang bombang silarian lang kami matundu maleso nenek na derong to kumua
Opuang ang kulama apang mo tonto ang kulator tumbami tampulambang teuway latalang kamutu kulaun lumelong daote kurapaka na bura-bura lang kami matundu male sa buwang matua daw tangga na lang ito kumuha ete do tayan ko sampai na bulan ketuman baranin na mawalar ede natasi kampulambanan mbo to na bura-bura lang kami karakyan to na kami mire ede natasi sampai na bulan tumete mi taruh turiangan namin turino daw bura-bura lang kami mingkadawan na daw mintanetena lang ano ni matundu maleso lang ang buwang matua to kumuha ang kulama kamutondo ang kulator tumbami apa mutila ku patabangan di kolong laku palama di andalan na marumbu tu dading ku nalobo garagan ku kukombong marapuan lang ano ni matundu maleso buwang matua may tangan na lang ito kumuha ete dong aw do tanete bulan nolan di sarambu ari ipare lang panumpo kadoke-doke iya malamu patabangan di kolong mu palama di andalan an nakasale dadi mula lobo garagan mu kombong marapuan lumiling mi tidong na nenek na tidong daw teti kalebon alikusan na kasali uno lami pangalataman tumete nito kurra manapa maling saling ko ilalan lang pangalataman liya kasang mata kalambanan lang to kurra manapa di palay ni bon di papulo na di pauno lalalan na sa padang artiya ton na lang mo padang artiyang si kabutuan mi tidong buto ini kulang kami si porong arampanan kapasipa kuliah sang kapasulian na lokombong mi sandatan dukilang padang ariti randung di borong-borongan nih itu mengelatih dong di tandung-tandungan itu mengkambi karambau dede uwe si kampa babangan baso-baso si kampa tanete ningo-ningo si kampa paninian nabi ka Allah si kampa pirambatela randu kami di borongan ini nanti dong lampadang ritiang di suping mitaruk turiang na menturino ay lampadang ritiang keden to nasara kasape to mindaun sugi nasara kasape to tumampana do temendo may tekuli na panang do inti kalebon alipo sanda kasande randu kami di suping taruk turiang na menturino daw tekuli na padang keden to launindo pasti kasalle unoton panda di pamarok randu kami di supiki taruh turi yang namen turino daw te kulina padang daw te tikalebon alipu sanda kasalle keden tolaw nindo kapiraw di Sangla Selatan bosku randu kami di supiki taruh turi yang namen turino daw te kulina padang daw te tikalebon alipu sanda kasalle keden tolaw nindo rampan kapa law nambe sangka anak kasatumambe hoi di borongan ni minine na tidong sundumi di tandung-tandungan ni todolo kapuangan na tidong makbuluan karambau sampak palesun na lampadang ritiang susira lante aloto temo lante kula di rande lulangan to kumua da na mekuta narandan bulun na tidong da na music tintian kala penama bulu podong di batang di kalena tidong ganna bilangan na tedong mailo tanda sampa palesun lana babayu sile na tedaw puang lana pododosang kalamah na tedaw simbolong manik lokon loira rasulet amparapaan lalu mokkontak guling dadi tanglami kutan naranda mula pinamu mak bulu tedong di palimbong lantia loto temo tanglami usikitintian kala bulunmu karambau sampah pada semua kelangan kau ditekenan do kelangan lagi ambe pasti mataran tial masiang nasi tarukna belana la sundun merongkokmu la sampahmu barayanmu dutean dandanan sangka di saladanan dan palelian lantai tongkonan kali iba na pabayu silek na pododo sangkalamak na tedau puang nenek lai pebi
ikote ambong. To alo ini na takul lamang kan balen lu. Kasombo ko anak amarapuan. Mo pakombong-bong sumugian akan do tikuli na padang ditaw titi kalebon ali po sanda kasale. Apalan tiya lo tote mo la digente mo ko ambong. Ana tiputa kali ni. La sindo sumbong pina. Kumuha din na si upa na po upa paraya na po paraya. Taru ko bulawan na mana asariwan na tidaw puang silele la pakombong anak amarapuan nalambi isum pumatuan na dete pano karulungan. Iko ambong. Iko te pudu. Sundun rongkokmu sampak parayanmu nanti yang lo ketemu napili lang sana tono buah mata saka tumaraku domai de tongkonan kalimba. Kumua iko di pamatua induk di pabanu karurungan. Digente ebakin na padang aripantilang taru kubulawan na pangkarapi lalu sukan daurena pongke kumorok taru kubulawan na pundusarai. May lo tanda sundun tanda pokok na kumua la sindo ako parepe na ditina bang papenangmu na dipatobang karangan painawanmu to kumua ulunmu la sindo tongkonan to bendam lantangan atondok tunan nang tembal abaran lan delisuna pangleon kumua din nasi upa na po upa paraya na po paraya mintu taruk turiyan ati tongkonan kaliba silele la ulam di matua indu ko laun dete pano karulungan namane lau sarak sape itu tumang pararak na daw mete kulina padang daw titi kalebona lipo sandra kasane iko pudu la diganti mo ko parepe. Iko te bunga. Sundun rongkokmu sampak parayanmu napili lang sa tor maarapo dumay de tongkonan kaliba. Kumua te dongo di paunola. Eran dilangi di patumay te nda atau pawanganan. Kumua pantarana kana ko ade bintu enta sakalantang nganalangi pangaluluan nako asi-asi daw parara na batara bagin na lili le panganbulan katahan na angga matarikal tanda tasikina tongkonan to kumua la di posulo marorongan launindo ada anarante kalua la di punanangam masulo-sulo lau saladan sangkaana layu gunadan dan palelean kumua den nasya upa na paupa paraya na paparaya mintu taru tuyar turiyangan nati tongkonan kaliba la susi bintuen les segala korandan nalangi la tento asi-asi torong lamang ngarang ala pokale lian nuran na peyang la irandan lagi na pebu sarungi lelean nuran iko bunga. Iko te lotong boko digente duka pantarana kena bintu enta saka pangaluluan na asi-asi daw tangan langit lagi posulo mararongan unindo ada anarante masangka lagi ponanangam masulo-sulo laus saladan dan palelean na tandung kalonaran
apa iko mo lasindo o ma ano to maboko na tetongkonan la sisaladan sari tato lamban anas sanda makamban to natarana ka tetongkonan daw tangan nasondong do titiku amben na manangabanua kumuha din na seupa na paupa paraya na paparaya lolorangka na taabi taruno na tetongkonan la bintuenles segala korandan na langit la torro asiasi la kokale lian nuran na bekusarungu isang paaduanan na pengkalangkai sangayo kalamba na langante tongkonan iko lotong boko ikote todi di sana dudung pindang kumua telong di saya suleran dan nalangi ikitiro tuara alelian orang kumua iko lau nindu o sang kutuwane lau nambe sang pokiang orang la sidarana ka kadamisa lau saladan bisara bisarunganna kumua langsung nongkongmu sampai pelayanmu dari tinggal bangga penyanmu lau saladan kadana rantai masangka laun kete malaya sangka anatan kalunaran kumua dina seupa na paupa palayan na papalaya mintu taru turiana tetongkonan silele lasidarana kadamisa ala siluluan bisara bisarungana na tontong sang kutuan ini sang pokiang muran na piang lairan dan lami na pikusarungu ililian nauran na kede tuan lo pada kede tuan nalangan muran padalangan parayan na laun kalau tang nalangi lo se pahindo na muran laun nala tonglo nasuki laun kala papalayan na lalu sunaya iko doi ikote sambok sanda ala di kuah todi, sanda ala di kuah bonga, apa ala di gente bang moko, edongo di pokada pinduan tu bulunmu di gente sambau, toko mua langamo lamuran depala, lamu tarima paraya, belana napilelang sa kotor atau mahrapu na tono buah mata sako. Taruh kuturiang na titongkonan kali pak toko moa laumpasan magasan na mintuk na tidandanan sangka lau saladani mintuk na malia na tidandan palelean langan ladi tete malaya toko moa denni mani dandanan sangka denni mani dandan palelean di salatiran duki di lenda pasalauma si bekoan si kairian iko sambau la di pak wengi sandalan damu toko mua kelitina iwang bapenamu na diok toni penama ulu pada podong lan batangan di kalemu kumua nasule marante mai di dandanan sangka nasule salipapan tidandan palelean na pokendek kiburan na padang na polangan ilumpa-lumpa na panaungan lantai tangan na tondo ko lantai lilik na padang ari sibunuan tu tiranduk kandang bor Sido na sila agad guys. Na serius bang kimi nonton kira abang turun na. La sundun mau yang sana Malaysia kesalahan di sana di sabukan pendeta berbeda. Dempa di salah boleh lantai patuan.
Iko teh nah jadi rombe-rombe buruk sokong makalungkung pasti semua di Patoban kota ma ada narante kalua di sebuah kota ma sangka na Tanjung Kalonaran to kumua na posakian ko taruh turiang na pare-pare nangka na polang kalungkung kalambanan ko anaka pas sasaran tuyo lantai lirik de pemandulan nangka matahari kalu iko narang ote donga ton na lo ina tapula mangka di pelendo larpada hari sarila ton na di tarana kamu kada situru di sana no bisa bungan atau semua iko na posakian sia kau si mawangking lamai lili na pitu ulu na salu karu apa kaminanga amuruan dalam kada bisa bungan di bawah mangka mana nanti kalua di salah dan tamasangka na Tanjung Kalonaran iko Tanjung Tangki langsung mo ko yang sandamaya sa pusaladanan bisa bungan na tediona tedong makulu alo karam kau sampak balesunna ana lagi sorong mo kali ke naroko lisu pala na tedaw puang ladi bainan moro ulang naroko talutuk taruno na tedaw simbolong manik lokon loy rara turu-turu to mama do tetangana sondong ro retoli aga do tikutamben na mananga banuan tarana kapal malasu bigen pe to makula kumua da natiram bantu ami da nali pang parayami kamu puang nenek la IPB ko kisah Abu Hurairah ike pokada bulawan ni sangarara mi diong ante luba batongkonan mi kumua tumbari aku ang kulangan ra ditundan malik lang katinduan ko kuduri ruyang kaborok lan kamamaran ko apa inderi lolorang ka anak kami dadian tak bitarunona bong sumikian akan sola silek to barra mi polo kain di mi mana asariwa mi tepo apa mi leso karua mi dalu sama puluhan nami tu na pasonda na mali lako batang di kalemi na posolon na kaborok lako tondon to batang mi kumuala na palimbong marot ko di subala mi na patasi kirok ko talu to taruno mi kamu nenek puang ada utangan na sondong la mi dari mamoraka tang matare ketanon pebalin na nenek puang do mete tangan na sondong do mete tiku tamben na tongkonan ang kusule mang kaliyo to tibalik ma kung karaparompong to kumua tak siya moraga kada sikundun tedio na tedong ma bulualo karambau sa ampa palesun na tapalimbong at amate luba ka tongkonan lan tialo to tema tak siya moraga masero pindan pebalin na nenek puang do me tongkonan na ladi yung mo torro memase ladi don mo mentuara lako nene emang nasangka to dolo pangalentenan panikuan ti pamulan nung tanan talang dandanan sangka lan telepongan tondo ko ti pamulan na urandukan bulu ala dandan palelean lante ti kalebona lipu sanda kasale padang risibunuan nene emang nasangka to dolo pangalentenan panikuan do may panuapuan si nenek tang dilino tomeloy langi toloson di batara si panglolamba aluk sanda pitunna pitu riu pitung sabu pitu ratu pitung pulo pitung lise pitung piak di tete tampo kalok na di saladan sapan minangan na lako bakban na lembang lako pentu tuan lipu nenek mangan nasangka to dolo pangalentenan panikuan do may banua di toke do may tondo kori kandora kumua kamu digente to meloy langi toloson di bintuyen si panglola lamba aluk sanda saratu di siyo olite induko dandangan sangka na lako bak panalembang ditara na kadandan palelean na lako pintu tuan lipu nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan lamay rampe matallo di puada ada ana di pualo kalukuna nenek mga nasangka to dolo pangalentenan panikuan damai padang rikesu
digente panta anak anak lolo tuntara anak dan palelian apu hari kesu tomeloy langit toloson di batara nenek mangana sangka todolo pengelintinan panikuan damai tandung silun nalangi di puada ada anak di pualuk kalukuna tokumu asibekuan ni manite dandanan sangka si kairina manite dandan palelian den ni maniki salatiran duki gilenda pasala umah umbay kamu nenek mangana sangka todolo pengelintinan panikuan laum pasilaw era ni pasilente pelalan ni nasundul lalangan lolokon na laupo pendaunan na tediona tangkian suruh tetangan lindo saraka langan dirundun na bulo di Tete Malaya. Hei, kamu puang matua datang na langi, puang sampah batu lalikan do masuang kana tu puanganan puang matua ambe anak puang matua anak puang apin nama sallo. Kumua kamu puang matua langan kita karatu kaki mantalu langan ilanti alo to demo lanti kula di rande lulangan tu kumua tay senga anak tay lain na kipak pasarei. Temitu na dan sangka langan laki rundu na bulo laki Tete Malaya. Sangadin na kipas sare mati batang di kaleme. Kipa orang mati tondon to batang mi to kumua. Den nasi upa kipo upa paraya kipo paraya mipora akan iwe sang pindam ti pikan tanak tak sang gori-gori kitontong masak ke mairi madadinding masola nasang nasundul langan lolokon na upo pendaunan na tediyo na tangkian suruh te tangan lindo saraka langan dirundun ng bulo di Tete Malaya dawate tongkonan dikasiri dato dikatumpak ampunin panglanti tangan na tondo ko dawate dikalebo na lipu sang nakasal ku kumending asang loerang lalangan na asang lintik pelalan to kumua tediona te dong mabulu aluk karambau sampak palesun na to kumua langka tangkin ni batangan di kaleta belang na dengki mani naruatan dungun na tedong na impak kalumpung na karambau disangkin raka nalusu di tinggoro raka, di pasilaga raka, eta katangkin di batangan di kaleta. Bela nadengki mani naluat andung nate dong na impak kalungko na karambau tang latoro mak pasurung-surung gila koto nalami pak aturan kurin sangadin na ladigente ki ito mate nalesete dong. Tadi lagi kuat tabe eta katangkin di batangan di kaleta. Dengki mani naluat andung nate dong na impak kalungko na karambau disangkin raka. Nalusu di tinggoro raka, di pasilaga raka, tanggal lator rumah pasurung-surung gila koto nalam di paturan kurin sang adina ladigente eki tomate nalesete dong. Hoi, tasadi raka masulan nasang oi. La sundun mo kuto yang Santa Maleso, apa dolo jomai lata palingka tu Diona, saraka anate tomang late dong. Melong law na ta sorong ilangan to tumang pararakta belang na lantai tangan na tondo ko nang din tu rande palai ba tumpeli sunnay pala tujuana kasih ulangan ta lan aluk teng kalosoran ki malapuran ula kolo malabi na ibu pendeta nanta ki lan pas sambayangan si ulang na te lampa munti ki batang di kaleta lako duka tumanglah. Oleh lamam mamuki guys. Leko mi pak. Lamam mamuki. Iya, rencana susi tambe. Oke baik. Ini sebentar pembagian MPG ini to malah guys. Iyo. Makure sumanga menimang pole paraya kilangan ulo malabi na tutumampata. Dio na mamasena kaborona tutontong ta sadingan solanasang. Na atutotemo la tontong bangki umpakendek pak pudian ulendoy kapasambayangan ta masambayang. Tukukan pamadiongan penangki usabu itu sanga madatumi o ambe pong matualan kadatuan suruga. Kamu mau tupuang liu kaboro sumpu mamase siasa palabuda. Tutontong makari tutu sia makariman lan mintu allo katuangki. Lan si sonda si tuka na agan kitingayong.
inang manasa kumua mempayan tu Pak Kaborok mi. Kisan datongan mo siaki kanasay mo lan allo to temo upuang. Kumua mi tundui temay mintu Pak Rapuan. Mi tundui temay mintu kombongan sia Pak Tondokan. Sela kumaarin kan si rampun nomo lan inan inete lan tongkonan kaliba. Si tetena tudiona sara tula di panata lan aagan kamasusan. Upu marampa mo na panata inde to may pake tu laum bidak rami te may ada lan te tondok. Nakikures mga aku mua inang tontong bang di papayan tudiona pasak kemi lang ko te may mintu to maarapu. Na mempayan mo lan tarampak ko te mo upuang te may Pak Kamase tumisorong lako te may paarapuan. Deno pa upuang na yate may tanda mali tanda Pak Kamase tu napapayan. La mendadi misa pemala tumabaw busarungo di olomala di. Na deno pa na mintu na duka to tang la mendadi kapuduran lalan katuan na solnasang. Sangadin na latontong nakanapay kumua mintu na te natarima biran na Pak Kamase ludio may karimi. Kuresuma nga tumintu na to upuang. Natontong duka bangkan mangando kumua si tetena sara atula di pana atalan inan indete. Kisorong tama lima kwasami kumua kamo tulama odiren lantuyan na to. Pasitoyangan niyo may maarupa-rupa pero sona setang patongkay na. Maandongan naraka penggauran tang nakailo penami opuang. Namamalikan kumuaya tu sara di pana atalan inan indete. Sangam mitula di pudi sia di pakalabi. Kure sumanga tumintu na to opuang. Na atu to temo duka opuang. La kita rima tu kande Pak Kamase na pasadiangkan te mintu para puan. Maandongan naraka loko te may to mangla. Tulang tarima itu pasak kemi opuang. Kiranuan opuang kumamintu na te lampabu tu kamatotoran ba arulan katuangki. Ki matoto empataru ite katuan Pak Kamasiam mi. Maandongan neraka tontong matoto umpogay tu katuanan mi opuang. Kure sumanga tu mintu na te. Nasitaru na patu apala di pana atalan Allah tu te mo opuang. Kisorong tama 5 kwasami kumwala maadiren komi. No pa nama ading ti panata melo si tululalan pa apurian mi na sangami tontong di pudi siya di pakalabi. Paade pagari ito kasalan ki opuang mi perangikan tirampo mengandong. Apamintu natan niya pa apurian ki tu dadi sangadin na pa apurian mi. Lan puang Yesu pun pela abad kasalan. Oto na pa apakatana kirampo sorong ite katuang ki di olomarabi ini. Amin. Amin. Ada bang banget. Apakan dito sa mga tulong? Na apakan dito sa mga lalo o ano? Apa? Okay. Betul aja bang. Kan dia ada tumangala te ladi pamalit te. Tumangala dolo lantiang te. DDU te. Kan dia ada tumangala. Si kampa babang. Pasok-pasok te si kampa tanete. Ningo-ningo si kampa panini. Beka Allah si kampa piramate dong. Apakan dito ang Nirabati na to. Alay yung namak sila na mo. Bungka itu di bir na.
Pertama bang itu. Intinya kemana nanti guys? Kita kepaket bir dengan ballo dan daging babi beserta nasi. Hah? Paket lengkap. Satu dua tiga. Siapa? Timur ketuk lantai suke. Ada dua jongtin. Oh iya. Oh banyak. Jadinya di bengkel merah putih pemirsa. Doakan pemirsa supaya host juga dapat bagian dari sini. Dia mau terorapa mo sama perangi ki paten kete tanah tomang kambi. Ayat tu lagi padolo to mangalana kaparnya salam tetondo. Iyo, ya kay. Tomang kambi na kaparnya sakali bate. Patorobang minale. Pangkambi na kaparenya san pabak kate. Pangkambi na kaparenya san kuang kate. Pangkambi na kaparenya san tobon de te. Pangkambi na kaparenya san kala ate. Pangkambi na kaparenya santo batu te. Pangkambi na kaparenya san topani te. Pangkambi na kaparenya san sasa te. O kan namo to tu dona kaparenya san late tondok. Kaparenya san kombong asalo na puang matua te ibu pendeta. Oh, kan nama to. Kamu mau tuto mangkami dong. Di pada malam kamu mele. Maaf pisan na. Kalau bang mimi tanda. Pura mo. Yo tapataru eh. Tomang kambi na papalay de sangapulo. Mali kung may sangapulo. Ayar ya. Rekan di takor oi. Talu mo. Apa mo? Oh ini dia. 5. 60, 25. 6. Weh, persibay itu tua kan aku. Oh tua kami alay. Iya, 6 eh. Ini malam. iya. Satu orang, satu. Wah, apa pe? Apa eh? Apa pe? Hah? Pito mo na ale. Waktu itu eh. Talu Gila hamba mila ke 60 na ya, sir. Sekalian ada. Oh dah dua apa? Berapa? Ini terus. Bisa apa? Yang balik itu. Bisa apa? Iya. Jalan itu. Oh kan nama saya. Ini siapa? Berapa? Taruh berapa kan? Taruh. Taruh. Berapa itu taruh? Apa lagi? Oh kan nama? Iya. Itu ya taruh kayak lebih malu banyak. Enggak. Iya apa taruh?
Papa anak Yeldi dak dua. Hah? Malik mo may dak dua. Yung bapak rin ito. Papa Yeldi. Oh. Komanda. Oh, mana mo? Patar rumi. Mangka mo. Mangka mo. Nene Elia patua. Lisa. Papa Alia Lisa. Kasuna sa to. Nene Ila. Nene Ila. Nene Limbong. Nene Limbong nga. Indo bara atong konan tanay tetua. Ada tentu. Nene Elai Potokoraru. Lisa. Mama Adam Lisa. Mama Adam na. Mama Adam teh, bener alam yan na. Papa Aprili Lisa. Nene Bintang Lisa. Papa Apira Lisa. Bapak Pira. Bawa saya ke lumbung situ. Nenek Berande. May dami to. Hindi para panganda. Nenek Berande pa niya. Papanay. Nenek Kiki Muntao. Mangka mo. Nenek Ike Elisa. Pasipay itu kena, tama itu kena. Turun tiba balo Papa taru Tomina Elisa. Kapala Lembang Raru Sinunuan tak bisa. Kapala Lembang Raru Sinunuan. Ketua BPL Raru Sinunuan tak bisa. Ombai pada motor na tak pudu kamu tak langkarannya tak mau apa. Iya, kalau bisa mikir kemana? BPL. Oh iya, BPL ini nak. Soalnya kapan ada? Oh ya, kenapa mau Apa om? Kita kerja lebih gratis juga. motor itu Bisa benar. Kita ambil satu ini guys. Untuk kita minum-minum. Weh, hindi tumalata pa na di Ben Balon eh. Weh bos, sini na naman. Malango kumidong. Apa eh? Pataman ni jerikan 5.
Masih itu tanda. Tanda. Cari lawan dekat itu tadi. Lalu mau kirim ke Mapusila lah? Oh, mandi kira lo. Kita makan siang dulu guys, baru kita lanjut Mapusila guys. Kita mau ini guys, mau merapat ke Tualang supaya Tolong fotokan kau. Bisa minta tolong fotokan kan dari sana. oke bang. Rame-rame. Ayo foto. Tidak di sini, Me. Oh, nabi rame-rame. Oh iya. Sini rame-rame. Baik, pegang sukanya semua. Oke baik. Ini bang, Oke. Oke. kelihatan sih. Mantap Pak Kadis. Oh, ada iklan mau lewat dulu. Oke baik, iklan pembasian. Yang satu ini. Iya. Ya. Oke mantap. Oke dua sabar. 2 3 mana kok kan? Oh, na tendang. Sabar. Sabar ada di bawah. Sapi. Mama Dek, kamera mi supaya bisa langsung berekspos. 2 3 Ya, action, Oke. action lagi. Action ya. Yang mana sana elem banget ya. Padahal ini spot na rantai buah. Masa di HP Leo. HP tabi Om. Nah, baru mana? Bentar nanti saya drop dari sini Oh, kalau. siap. Makasih Om. Tahu iya. mau ikut grup na rantai. Oke baik, mantap. Baik, minum terus Pak Kadis sini jangan sampai mabok ini aman. Aman. Tapi Pak ada berlogo juga di bawah. Oke baik. Ada juga sukenya host ini guys. Ya, ini penuh sekali guys. Di dalam. Ini nampak tawa. Enak sekali berlogo di sini rupanya. Salah nih. Biar dikasih nih Ari. Biar dikasih. Mana sukanya Bapak Bintang? Ah, tidak. Oh iya, pakai kaleng dia kalau Bapak Bintang guys. Oke baik. Live ini bundaan. Foto dulu. Gua ada di pabrik. Ini ayo. Mantap. Masih banasang ya. Oke mantap. Oke baik. Oke baik. Baik. Action. Mantap. Oke, sudah waktunya kita makan siang ini pemirsa. Sudah jam makan siang juga. Baru kita lanjut apa lagi deh tadi? Mapusila kali. Oke. Habis makan siang kita ada ekstra Mapusila. Iya. Pemanasan. Biar sore-sore. Oke. Nah, kalau di biar nih. Selamat siang di mana posisi ini bosku di Sibonuan, Tanggal Selatan. Kabupaten Oke, Tangerang. nago din niya tawana. Din niya tawana. Mas Tel mo kami lolo. Iya. Tawa ko na rin. Oh, ayun niya. Mau coba kah? Mau coba? Wah, kaget ini kan, Pak. Mana ya? Kalian tuh udah tahu repot Arif.
Emang tanah apa biasa? Kan ya. Benda. Makan dulu. Benda lah. Parante. Marengi panala. Di drop saja di sini, Bang. Parante panala. Tino ko na panala pa. Iya. Kung mga laro pa palay, OTV nasan. Warna jong seto dapat. Jong seto lang tuwisa nina na. Kuta ipatamay lah. Ere, palay Bagaimana Bung lawan semua ya? Ya lawan semua bang. Mani ladinis pening udah ko te kanda. Lete buko lantang ala ko. Oh iya. Di mau udah diiru supaya sehat-sehat gitu. Oke. Makarem pinule terus Makarem pido langsung parlo Oke. itu. Oke baik. Oke. Kira-kira pondok dulu itu orang panghala le. Kira-kira susi to. Alam pera dalam topo. Ano riyan atau kejar ka matak utang pa marangan. Wah, taele. Kaenahan to. Mangga kejadian jadi mertuang itu dan pelame. Anasa. Ina de bang kamu ke anu to nala. Lupa to matian. Mau berdoa. Sudah berdoa, Bu? Sudah berdoa. Iya. Tadi sudah sekaligus doa makan. Iya, langsung. Para lautan lah. Paribulong na di kampay na. Le, di kusang di kian. Paribulong di kampay. Masin dong mami. Dia kemana? Oke, kita jeda dulu pemirsa. Kita lanjut nanti di acara berikutnya. Mungkin ada nanti adu kerbau. Baik. Terima kasih dan sampai jumpa.